your sweet daughter-in-law, vaša ljubljena snaha, who's a very caring person, ki je zelo skrbna oseba, and all of her girlfriends in vse njene prijateljice will judge your boy as wrong. bojo ravno tako obsodile vašega sina, da nima prav. But I take the position Ampak jaz zavzemam stališče, that neither are wrong, we're just different. da noben od njiju ni napačen, sta samo drugačna. Not wrong, just different. Ne napačna, samo drugačna. Now, as we proceed, we'll explain how you deal with this difference. In ko nadaljujemo, bomo govorili o tem, kako lahko se soočimo s temi razlikami. But I want to illustrate that there are these differences Pa želim ilustrirati, da obstajajo te razlike among two people of goodwill. med dvema povsem dobro namernima osebama. This man is an honorable man. Ta moški je časten moški. The truth is, he would literally die for his wife. Resnica je, da bi dobesedno umrl za svojo ženo. If someone came in here with guns right now and opened fire, your husband would throw himself on you and take the bullet and die for you. Če bi sedaj nekdo prišel s puško in začel streljati po ljudeh, bi vaš mož se dobesedno vrgel čez vas in sprejel kroglo namesto vas. A narcissistic man would not do that. Narcisoiden moški tega ne bi storil. So the question is, when he withdraws, is it because he hates you or he's trying to do the honorable thing? Vprašanje je, ko se on zapre in umakne, ali je to zaradi tega, ker vas sovraži, ali je to zaradi tega, ker je časten moški. One husband said to his wife, En moški je rekel svoji ženi: I love you so much, I would die for you. tako zelo te ljubim, da bi umrl zate. She said to him, oh, you keep saying that, but you never In do. ona mu reče: ja, to kar naprej govoriš, ampak še nikoli nisi tega naredil. But these researchers found something else. Ampak raziskovalci so odkrili še nekaj drugega. They noticed that the women would criticize and complain in these 2,000 couples over 20 years. Opazili so, ko so raziskovali preučevali teh 2000 parov tekom 20 let, da ženske, da se pritožujejo in kritizirajo. Criticism, complaint, criticism, Pritožujejo, complaint, kritizirajo, criticism, complaint. pritožujejo, kritizirajo. And they knew it wasn't politically correct. In so sicer vedeli, da to ni ravno politično korektno, But clinical psychologists, ampak klinični sociologists, psihologi, linguists, sociologi, lingvisti they couldn't conclude anything different. niso mogli priti do nobenega drugega zaključka. There she goes again, Evo, criticism, complaint. spet se pritožuje in kritizira. The men were asked, what do you feel at these moments? In takrat so vprašali moške: kaj pa vi občutite v teh It trenutkih? feels like an act of contempt. In so rekli: zdi se, občuti se kot dejanje polno prezira. She's just using this topic as another opportunity to send me a message. She does not respect who I am. Ona izkorišča to priložnost, da mi sporoča, da me sploh ne spoštuje. But we know something about the heart of women. Ampak mi vemo sedaj že nekaj o ženskem srcu. All the sociological research points out that women are caregivers, they are nurturers. Vse sociološke raziskave kažejo na to, da so ženske skrbne, da rade negujejo. Women care. Ženske skrbijo. They can't not care. Enostavno ne morejo, da ne bi skrbele. They are burdened about people. In zaskrbljene so za ljudi. Even today, your wife talked to you about her concern, maybe about her mother's health or her Danes son's vam je grades. mogoče žena govorila o zdravju njene matere, o ocenah otrok. She has people on her heart. Ima ljudi, ki jih nosi v svojem srcu. It's the way she is. Pač taka je. So from her perspective, Torej, iz njenega stališča, she criticizes and complains because she cares. ona kritizira in se pritožuje zaradi tega, ker ji je mar, ker She skrbi, cares for him. ker jo skrbi zanj. She wants to help him. Želi mu pomagati. She cares about the relationship. Mar je za ta odnos. So it raises the question, Torej, zastavlja se vprašanje: is her criticism and complaint ali je to njeno kritiziranje in pritoževanje an act of care dejanje skrbi or an act of contempt? ali pa zaničevalno dejanje? The answer is yes. In odgovor je da. It just depends on whether you videotape in pink Pač odvisno, ali snemate skozi roza kamero or videotape in blue. ali pa skozi modro kamero. But because the culture of intimacy favors females, Ampak zato, ker kultura intimnosti nekako favorizira ženske, there's an endorsement of women as caring
A ne, vsi vemo, da so ženske skrbne. And when men interpret it as contempt, they're egotistical. In ko si moški to prevedejo, da je to kot zaničevanje, pravijo, da so egoistični. There's a very dismissive attitude toward the masculine soul. A ne, zelo hitro se odpravi take vrste mišljenja in moško dušo. Now, can men be narcissistic? Ali so lahko moški narcisoidni? Absolutely. Absolutno. Can there be women who are prima donnas? A se lahko ženske vedejo kot kakšne primadone? Yes. Ja. But the core of individuals that I've met Ampak korenina, bistvo teh posameznikov, s katerimi sem se jaz srečal, are good-willed people vsi te ljudje so dobronamerni ljudje, who are responding to conflict based on their deepest heart. ki se odzivajo na konflikt na osnovi globine njihovega srca. So the University of Washington then said, we now know the two key ingredients for successful relationships. Torej, Univerza v Washingtonu je prišla do zaključka, da sedaj pozna dve pomembni sestavini za dober medsebojni odnos. Love and respect. Ljubezen in spoštovanje. And they became very gender specific. In postali so zelo konkretni, kar se tiče spola. Women need to feel loved for who they are apart from their performance. Ženske se morajo počutiti ljubljene in cenjene ne glede na njihovo vedenje. And men need to feel that you respect who they are apart from their In performance. moški rabijo, da se jih spoštuje ne glede na njihovo vedenje. And the University of Washington found In Univerza v Washingtonu je odkrila, that when the attitude of love and respect was in the relationship, da kadar sta bila prisotna ljubezen in spoštovanje v medsebojnem odnosu, those marriages succeeded. tem zakonom je uspelo. And when the attitude of love and respect was not there, In ko ta drža ljubezni in spoštovanja ni bila prisotna, when two people came across with an attitude of Ko hostility and sta contempt in their face, dve osebi prihajala druga proti drugi z takim sovražnim izgledom in dejanji, those marriages failed. tem zakonom ni uspelo. In fact, they wrote a book, Why Marriages Succeed or Fail. Pravzaprav na osnovi teh raziskav so napisali knjigo, zakaj nekaterim zakonom uspe, drugim pa ne. It raises this question. In zastavlja se vprašanje, Do some of us think that if we didn't have money problems, sex problems, in-law problems, etc., that we'd have a great marriage? ali si nekateri morda mislimo, da če ne bi imeli naprimer finančnih težav, težav z tastom ali z taščo ali z vzgojo otrok, da potem bi imeli kar precej dober zakon. Most of us feel if we can remove all those stresses, we'll be happy. Večina si misli, če bi odstranili vse te stresne situacije, potem bi zagotovo bili srečni. But the research doesn't confirm that. Ampak raziskave tega ne potrjujejo. Many who had successful marriages had a lot of difficulties all around them. Mnogi, ki so imeli uspešne zakone, so imeli vse te težavne situacije, vse okoli njih. So how do we make sense out of that? Torej, kako lahko zdaj potegnemo nek smisel iz tega? Tečaj ljubezni in spoštovanja mi je dal veliko, zato ker sem nehala iskati napake pri drugih ljudeh. Nismo napačni, ampak smo samo drugačni, imamo drugačen način izražanja. Stvari, ki jih delaš prav, ampak v svojih očeh, mogoče v očeh partnerja ne. Ko me je žena po tem tečaju vprašala iskreno, povej mi, kdaj bom nespoštljiva do tebe, jaz res ne vem. Mi ženske rabimo to, da nas moški poslušajo, ne? In s tem se mi povezujemo z njimi. Moj mož potrebuje moje spoštovanje, ampak nisem vedela, kako naj mu to spoštovanje izrazim. Možno je hitreje odpustiti, možno je hitreje razumeti. Na tečaju sva se zelo zabavala in sva vedela, da imamo v bistvu vsi zelo podobne probleme. Enako vredno obravnavanje moške in ženske. In to mi je bilo všeč. In ko je prišel ta tečaj, je bil za naju aha efekt. To mi dva počneva, spoštujeva in ljubiva. Zakonsko življenje je vojna, ampak je vojna, v kateri morata oba dva zmagati. In ljubezen in spoštovanje. Popestriti dejansko lahko naše odnose, zato je to tečaj, ki bi ga resnično priporočala vsakemu posamezniku. Vsem parom, samskim, bo prineslo dodatno razumevanje in poživilo vaš odnos.